Icya mbere, iyo witegereje icyerekezo cy'amakimbirane biroroshye kubibona. Twarabibonaga cyane rwose ko Ukraine yari yugarijwe. Icyo twakoze, twatanze Uburusiya, dutangira gushyira intwaro zacu muri Ukraine guhera mu kwezi kwa cyenda kugeza mu kwa cumi n'abiri kwa 2021. Izi ntwaro ni nazo zabujije Uburusiya kwinjira Kiev no kwigarurira ibice byacu by'ingenzi muri Ukraine. Twabibaze neza, nta kwibeshya kwigeze kuzamo. Anthony Blinken, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika, yahishuye ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze Uburusiya mbere gato y'uko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya atangiza ibyo yise ibikorwa bya gisirikare tariki 24 Gashyantare 2022. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Blinken yahishuye ko mu mezi ahera ya 2021 urwego rwabo rw'ubutasi CIA ndetse n'izindi nzego zose z'umutekano za Amerika n'abafatanyabikorwa babo bo mu Burayi bamenye ko Uburusiya bwari mu migambi yo gutera Ukraine guhera mu kwezi kwa cyenda kugeza mu kwezi kwa 12. Bafata ibikoresho byabo by'intambara bishinga Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine, cyane ko umugambi wa Perezida Putin wari uko agomba kwinjira agafata igice cy'uburasirazuba akomereza Kiev akuraho ubutegetsi bwa Perezida Volodymyr Zelensky, ubundi ahita ashyiraho ubutegetsi bugendera mu matware y'Abarusiya. Ibi rero ngo ntabwo byaje gukunda, ndetse yemeza ko uyu mupango n'inyigo y'Amerika yatanze umumaro kuko yabujije Uburusiya gufata Kiev y'umujyi ndetse n'agace ka Kiev cyaro n'ibindi bice by'ingenzi. Amerika yemeza ko birimo n'umujyi wa kabiri ukomeye wa Kharkov kuri ubu ukomeje kuberamo urugamba rw'amagasa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirirata ibi no mu gihe kandi zamaze kwemera Ukraine gukoresha misile zabo zirasa kure. Imisile za Takamasi zikomeje kurasa ibigo by'Uburusiya birahitwa Belgrade ndetse no mu gace ka Bryansk, utirengagije mu ntara ya Kursk n'intara ikomeje kuberamo urugamba rukomeye hagati y'ibihugu bya Occident ndetse na leta y'Uburusiya. Iyo gikomoza ku bitero nk'ibi ndetse n'ibijyanye no kugaba ibitero imbere mu Burusiya, igisirikare cya Ukraine bice mu magaba wabo mukuru w'ingabo General Sirski bemeje ko bamaze kugera ku ikoranabuhanga ryo gukora misile bikoreye bise Trembita. Izi misile zo mu bwoko bwa Trembita ziri muri cruise missile, ngo ni misile kabuhariwe ndetse zifite n'ubushobozi bwo kurasa Moscow. Ni nacyo zakorewe kuko uturutse ku mipaka ya Ukraine ugera Moscow harimo intera ya kilometero 650 z'imisile, ngo zifite ubushobozi bwo kuba zagenda kilometero ziri hagati ya 800 kugeza ku 1100. Bakemeza ko zigiye kwifashishwa mu kuba zarasa mu bipimo bitandukanye Moscow mu murwa mukuru w'Uburusiya, ariko kandi ziraciriritse ugendeye kuri misile bemerewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika za Takamasi, Storm Shadow ndetse n'izindi misile za Scraps. Ibi byose byemewe kugira ngo Ukraine ikomeze isunike urugamba ihanganye mu Burusiya ndetse nagerageza kwisubiza mu bice Uburusiya bwamaze kudekarara nk'ibice by'ubutaka bwabo. Uburusiya mbibutse ko bwamaze kudekarara intara enye za Ukraine, icyitwa Oblast muri kiriya gice uhera hitwa Luhansk, Donetsk aho ni mu gice cy'intara Donbass, ukamanuka Kherson ndetse na Zaporizhia. Biriya bice byose bakaba baramaze kuba babyomeka ku butaka bw'Uburusiya. Nubwo Uburusiya butaragera ku ntego nyamukuru yo gufata biriya bice byose, ariko baragenzura hafi 100% bya Kursk, baragenzura hafi 80% bya Donetsk, baragenzura 75% bya Kherson ndetse na Zaporizhia. Ibingibi ariko n'ibikuru ko n'igisirikare cya Ukraine nacyo gikomeza kwihagararaho nk'uko cyabyemeje kandi gikomeje kubishimangira. Dukomoza kuri ibi, ndaza no kubwira ko Dmitry Peskov, umuvugizi wa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, yagaragaje ko nta gahunda n'imwe ihari yo mu minsi ya vuba hayo kuganira kwa Perezida Putin ndetse na Perezida wa Amerika Donald J. Trump ndetse na Chancellor w'Ubudage Olaf Scholz utorohewe kuri ubu. Dmitry Peskov yabitangaje mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu munsi wa tariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2025. Agaragaza ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bisa nkaho byamaze gutora umwanzuro w'intambara ndetse no guhangana n'igihugu cy'Uburusiya. Bityo ngo rero ubutegetsi bw'i Moscow nabwo bwafashe ingamba zikomeye zirimo izo kubanza kurinda ibice byose bagenzura, bigakurikirwa n'uko bakomeza ibikorwa byabo bya gisirikare imbere muri Ukraine. Uburusiya kugeza ubu ntiburemera ko buri mu ntambara. Ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bifata ibikorwa by'Uburusiya nk'ubushotoranyi bukomeye bwakorewe igihugu cya Ukraine. Ibi byose rero nibyo tugiye kwinjiramo mu makuru arambuye muri kano kanya.
musaba niba ari ubwa mbere dukurikiye ukore kuri subscribe ndetse kandi no kunzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere bahabwa notification cyangwa se imenyesha buri uko dushyizeho ikiganiro cyacu. Nimujye kure, ndaje twanzikenge ndi Semugeshi Bayingana. Reka duhere kuri iyi ntambara ikomeye ya misile zikomeje kwambukirana mu ntara za Belgorod na Bryansk. Ni misile zikomeje kwangiza byinshi nk'uko bikubiye muri raporo za Minisiteri y'Ingabo ya Ukraine yemeza ko imaze gusenya ibigo byinshi bya gisirikare by'Abarusiya biri Bryansk ndetse na Belgorod. Izi misile zatakama simbibutse ko Uburusiya bwari bwemeje ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nibyemera Ukraine kurashisha zino misile zabo zihambaye bisa nko bazaba bamaze kwiyemeza kwinjira mu ntambara yeruye n'Uburusiya. Uburusiya bwahinduye doctrine militaire yabo, bavuga ko biteguriye guhita bahangana n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishyigikira Ukraine. Ku isonga hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaba ibihugu nk'Ubudage, ibihugu birimo Australia, Canada, Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ibi byose rero Uburusiya bwari bwamaze kwemeza ko buzahita buhangana n'ibihugu byose. Nta gutekereza kabiri kubayeho. Siko byaje kuba bigenda kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikimara kwemera Ukraine gukoresha by'umwihariko misile zabo za Takamas, byahise bihindura isura muri rusange. Ibintu uko bihagaze kuri ubu nuko nagitangira ubutegetsi bwa Perezida Volodymyr Zelensky kurasa imbere mu Burusiya. Barasenya ubwirinzi bw'Abarusiya, barasenya ibigo byabo bya gisirikare, barasenya amariba ya petrol, barasenya kandi bakanarasa ku bigo nk'ibyo binarimo abarwanyi b'Abarusiya, ndetse bakarasa no ku bikorwa remezo birimo ibiraro, amashuri ndetse n'ibindi byinshi bikoreshwa n'abasivili. Ibi byose rero ngo ni muri gahunda yo kwihora n'ubundi akibo Uburusiya bwagiremo abanya-Ukraine ndetse na n'ubu gikoreshwa, kuko Uburusiya buracyarasa ku bikorwa remezo za Zaporizhia, Kherson kugeza Kiev mu gisa nk'aho ari ukwihora gukomeye. Ukraine nyuma yo gukoresha zino ntwaro zo mu burengerazuba bw'isi banatekereje ko bahabwa ikoranabuhanga ribahesha cyangwa se ribafasha kwikoreshereza misile zabo bwite zakora imbere ku butaka bwa Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu nk'Ubufaransa nibyo byagaragaje ko bishyigikiye kino gitekerezo, ndetse kuri ubu Ukraine remeza ko imaze gushyira hanze misile z'amoko abiri, harimo iyo bise Ukuzimu Hell yatangiye gukoreshwa kuko ifite ubushobozi bwo kugenda kilometero 700, bivuze ko nayo yagera Moscow mu murwa mukuru w'Uburusiya uturutse mu bice bya Donetsk cyangwa se Luhansk, kuko uturutse ku mipaka y'Uburusiya na Ukraine kugera Moscow ni kilometero 650. Bivuze ko izi misile ziswe Ukuzimu cyangwa se Hell zifite ubushobozi bwo kurasayo. Ni mu gihe kandi izi nshya bise Trembita zinahendutse, kuko raporo igaragaza ko imwe muri izi misile, muri izi cruise missile, ifite ubushobozi bwo kuba ihagaze ibihumbi 10 by'amadolari. Ukraine yemeza ko iri gukora nyinshi muri izi ndetse izagire kuri gisa nk'imvura y'izi misile bikagora ubwirinzi bw'Abarusiya. Ni intambara y'ihangana rikomeye hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine mu gisa nk'aho ari ubushotoranyi bukomeye, ariko kandi ababiri inyuma nabo benshi bavuga ko bazwi, kuko benshi ntibabura gutunga agatoki ndetse no kwerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kabuza ari bo bacurabwenge b'iyi ntambara, ndetse ngo Zelensky akaba yarakoreshejwe nk'igikoresho cyabo. Ibi ni ibitangazwa n'ibihugu bigiye bitandukanye cyangwa se no muri raporo zitandukanye. Uburusiya nabwo kandi nuko bibona mu mbone za Perezida Vladimir Putin. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziniyemerera ko zafashije cyangwa se zahaye Ukraine ubushobozi bwa misile zabo kabuhariwe na mbere y'uko Uburusiya butangiza ikiswe ibikorwa bya gisirikare. Bihagaze ibiti byo kuvugana uguhura kwa Perezida Trump umushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iminsi 14 byumweru bibiri ngo yinjire muri White House, ndetse na Olaf Scholz w'Umudage. Dmitry Peskov ni umuvugizi wa Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, yamaze gutangaza ko nta gahunda ihari yo guhura bya vuba aha hagati ya Perezida Trump ndetse na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ntibikuraho kandi ko Trump wakomeza kwemeza ndetse no gutangaza ko nta kabuza mu masaha 24 akinjira muri White House nta kizamubuza kwitahagarika intambara Uburusiya buhanganyemo n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Benshi nibahuriza kuri kino gisubizo cya Trump mu Republicain, benshi bakemeza ko intambara yamaze kwambara indi sura bitewe n'ubushobozi bw'ibihugu birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo zirimo. Ni kenshi Trump yagiye yumvikana akangisha ko azahita ahagarika imfashanyo zose Amerika igenera Ukraine, kuko muri iki gihe cy'imyaka ari gusatira ku bitatu Leta Zunze Ubumwe za Amerika asaga miliyaridi 150 z'amadolari amaze kubavamo.
yose rero Trump avuga ko ari imisoro y'Abanyamerika kandi bigomba guhagarara. Ayo yose rero amaze kubavamo, ahabwa igihugu cya Ukraine akemeza ko amakosa nk'aya atazigera yongera gukorwa na gato, aho imisoro y'Abanyamerika izajya ijyanwa Kiev. Nibyo kwahanga amaso kuko benshi bahuriza ku kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika abafata imyanzuro barenze kure ubushobozi bwa perezida. Aha iyo tuvuze deep state tuba tuvuga abafite ubushobozi buhambaye bwo gufata imyanzuro birenze no kuvuguruza rimwe na rimwe imyanzuro y'umukuru w'igihugu. Bikavugwa ko Trump nawe nta kabuza rwose yavugirwamo deep state ishobora kumuniga ikamurusha ijwi bitewe n'inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakurikiye cyangwa se bategereje muri ino ntambara bahanganyemo n'igihugu cy'Uburusiya. Zimwe muri izi nyungu kandi ushatse wazibonesha amaso kuko nyuma y'uko Ukraine ihagaritse amasezerano y'uko gazi y'Uburusiya igomba guca imbere ku butaka bwayo, birivugira kuko Abanyaburayi nta handi bafite cyangwa se basigaranye uretse kwemera ndetse no gucisha bugufi, bakaba bacuruzanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nizo zisa nkaho zisigaranye ubushobozi bwo gutambaza ndetse no gucuruza gaze mu Burayi. Mu gihe byose biri kuba nta kabuza ibihugu byinshi bigiye bitandukanye nabyo birarushaho gushyira imbaraga zabyo, aho navuga zose nyine mu bikorwa byo kureba ko bakivuna umwanzi w'Abanyaburayi. Kuri ubu bemeza ko ari Uburusiya. Uburusiya nabwo ntibutinya kuvuga ko abanzi babwo ari OTAN, Union Europeenne ndetse n'abandi bose batumva ingengabitekerezo kwishyira ukizana ku Burusiya birakomeza kurushaho kuba bibi ndetse birakomeza kurushaho kuzamba uko bwije n'uko bukeye hagati y'ibihugu, bishobora no kubyara intambara. Benshi bavuga ko ishobora no kuba intambara ya gatatu y'isi yose. Ameza y'ubusesenguzi turi hano kugira ngo tujye tubamenyera uko bimeze ndetse n'aho bigeze. Twishimire kubana namwe, Imana bahe umugisha.